Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako uključiti televiziju. Znači da uključite televiziju prvo trebate naći daljinski. Znači kad nađete daljinski, evo ga tu. Znači kad nađete daljinski, onda morate naći crvenu tipku, to inače znači da se uključi. Znači nađete crvenu tipku, evo je tu, i uperite u televiziju. Znači ne morate nužno uperiti u televiziju, ali uperite u TV. I znači sad pratite, kad stisnete tu crvenu tipku to se treba upaliti. Znači stisnete i sad je televizija uključena. A na isti način se televizija i ugasi. Znači stisnete opet tu crvenu tipku i sad je televizija isključena. To je to.